njengoba ngihlale ngisho ukuthi usiyabona uBungose noSicelo uBungose izinja zegame ukuthi angithi ngivuswa inhlamba ngithukwa abamhlophe bengibiza ngekhafula ngadinwa ngancinda ngakhwifa ngakhafula ngathatha isikhwili nobhoko ngithi ngiyabhoka kwathiwa shithula ungaphenduli noma sebechapha ngenhlamba ngoba masike saxabana nabo Jesu lamba besho ngazi ukuthi ngisuthi kanti ngizibulawela indlala kanye nokulamba ngakhuphukela phezulu ezitabeni nasemathafeni ayakho baba mkhulu ngithi ngiyopholisa ikhanda ngogamba ngafika kuthiwa trespassers will be prosecuted le ndawo sengeyomhlophe suka nawe nakhafula hamba ngoba ngizokudubula wangibona ngamehla ahlaza afana nawenkanyamba ngathi ngiyakhomba ukuthi basi laphana kwakuyithuna lika baba mkhulu laphana kwakuyikagogo laphana kwakuyikamkhulu kulesiya sibasa sisengakuza ujamlodi sinomkhulu wathi ayikhona lothuna lomkhulu wakho lathina kuphile mathona khanda bathoilet mathambo phakela zinja namabhubesi ngathi kanjani ibhubesi laleli zelimudla umkhulu ngoba kade asifela futhi alidli inyama ezifele bathi akasifelanga ithina samdubula sasingaboni ukuthi umuntu sasicansi nkawo ngathi hawo ngithe ngithi ngiyakhuluma kwathiwa shithula masike saxabana nabo Jesu lamba besho kasi ngisuthi kanti ngizibulawela indlala kanye nokulamba ngathi okungcono ngisacela ningibuyisele iland bathi ngigalelani ngoba ngisebenza kanzima ekupheleni kwenyanga bese beyangiholela eThulandi bese bethatha inzuzo bayithumele kube eNgilandi futhi ngayithatha aphi imali kungenazi iqhu ngafundile ngabhukula ngabuya sengifundile ngathi bazongibukisa umuntu esephucuzekile but namhlanje sengiyasebenza ngisebenza eUJ University of Jigalela ngone degree honors ne masters sehlala ecela imali yesinkwa mihle namalanga isimo kumuntu ompisholo oshubile sekunzima nokugqugquzela ulusha ngemfundo okushubile bathi kusizani ngoba uzofunda ubuzobhuquza namajazi akho sewufundile ngathi ngiyazama ngithi ngiyakhuluma kwathiwa shithula uma sesaqabana nabo Jesu lamba besho ngazuthi ngisuthi kanti ngizibulawela indlala kanye nokulamba nokungenadoni sekuyatinyela ngoba kwela kithi sengicindezele wafika ezocenta umoba uhlangane nami ngomhlophe bangicindezele ngaze ngopha ngihluleke ngencama ngithi ngiyazama ngiyambopha uzenzile akakhalelwa kodwa nami ngaleli bala angizenzanga uNkulunkulu uphenduka uzenzile kubantu abathile owadala into ebuke ngazi ukuthi ayisile but sengibonga wena ke Nkosi kodwa mhlambe nami ngizenzile ngoba ngo1994 ngaphaphela uxolela abantu ababengaxolisile kodwa ngibonga wena Nkosi ukuthi namhlanje ngisaphilile kulomhlaba kimbazenzela nabo kufika ubani bese ngaphile sedla ukudla okubolile ngoba nalezi zidakamizwa lezi angiziphekelanga kodwa izona ezingibulalile kodwa ngizamile ngithi ngiyakhuluma kwathiwa shithula masike saxabana nabo Jesu lamba besho ngazi ukuthi ngisuthi kanti ngizibulawela indlala kanye nokulamba siyabonga Mpungose.